哪吒圣诞庆典热闹举行，吸引数千名山脚信众到场参与。活动以精彩的文艺表演为高潮，并安排了共同用餐与联谊交流，到场气氛热烈而祥和。数千名山脚信众齐聚一堂，出席在居港市Sungai Putat路苏卡加亚区天阳宫隆重举行的哪吒或三太子圣诞庆典高潮之夜，现场气氛热烈欢腾。天阳宫主任 Septian 表示，哪吒圣诞适逢农历10月24日，每年仅举行一次。哪吒被尊奉为山脚信众的守护神，深受民众敬仰。当晚的庆典高潮活动内容丰富，包括文娱表演、联谊交流以及共进平安餐，现场洋溢着欢乐与祥和的氛围。Pertemuannya tanggal bulan 10 tanggal 24 tahun satu kali. Satu tahun sekali kok? Ya. Berarti ini hari apa? Kasih, hari Puncak, Cuti, Hai Kipong, terus Kopun. Ini baru acara pertama. Dari sini kita bebas, aman bebas. Umum ya? Ya, ini kelenteng umum, bukan kelenteng warga. 与此同时，天阳宫顾问苏九国也表达期望，希望居港市民都能获得健康的祝福，财运亨通，并且生活安定，社会和谐。Muhammad Aidil, PAL TV.